Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cemaat, bugünkü sabahımızın teması bu 5 bir tuğan. Ova, 5 bir tuğan. Uşunday sabah bugün. Sözün törkünün sözün ayağında düşünüyoruz balkim. قدمت إحداهن شكوى تقول فيها 5 bir tuğandın bir ösü mıntivarızdanıp söz başladı. Nahnu 5 şakikat. Biz özü 5 bir tuğanımız. Ana ekseruhunne gina. Bir tuğandarının arasından baylık jatından kadır bark jatından en jogorkusu jana bayı menmin dedi. Lakin la adri limada ya'ti aqarib li ziyarati akhawati bi kathra. Birok menin taң kalgan jerim var. Adamların köpçülüğü kalgan 4 bir tuğanlarıma, kedi 3 bir tuğanıma gana ziyaratga gelip kalışadı. Maga kele turgan uçur bolganda ele negedir adamlar jalkooluk kılıp meni ziyarat kılbay kalışadı. Köpçülüğü 4 bir tuğanımda ziyarat kılışsa, kebir jerde 3 ile bir tuğanımda ziyarat kılıp, akırkı bir tuğanımdağı men siyaktı göңülünü ortup koygan cemaat var. Geyde adamlar takır ile maga gelbeydi. Meni tanımaydı dağı. 4 bir tuğanımda ziyarat kılıp jürgönlerin arasından anda sanda ziyaratga seyrek gelgenleri de var. 4 bir tuğanımda ziyarat kılganların içinden maga takır gelbegenleri de var. Dağı aytam. 4 bir tuğanıma karaganda en mıқты sözü menmin. Meni ziyarat kılıp anan 4 bir tuğanıma barsa, alar eç nersedен kem bolbойт эле. Oşol 5 bir tuğan bolup anın en çoğu kadır barkım dele var ele, baylığım dele mol ele dep atkanı al bağımdat namazı. Allah'ın aldına kadır barkım zor. Allah'ın aldına kadır barkımның zor ekendigin kerek bolsa Allah'tan sözü menen dalildeyim deydi uşul bağımdat. Allah Kur'an'a son böyle. İnne Kur'anel fecr kâne meşhûdâ. Bağımdat vaktısına bardık perişteler güve boladı. Meni okup koyuşpayı, meni okugandağı dua tilegine emneni tilense bir musulman, bir mümin. Allah jaratkan insan anın sanın bilbeyt. Allah jaratkan periştenin büt bardığı amin, amin dep durat da otadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men salla salatel fecri men salla salatel subh fehuve fi zimmetillah. Kim bağımdat namazını okusa, Allah'ın karamağında bolat dedi. Karam. Allah'ın karamağında bolat. Kim bağımdat okusa, boldu bitti. Eç nerseden korkbosun, kızalat bolbosun, Allah'ın saktosunda bolat. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.
Аллахтың зиммасында, сақтосында, қарамағында болған инсан жөнінде аға жамандық қылам деп ойлауа. Егерде Аллахтың қарамағына өткен сақтосына кіріп қалған инсанға жамандық қылам деп еле ойлап қоя тұрған болсаң, Аллах сенің арқаңдан жетет, жеті өлетін болбостың тұмшығың менен тозаққа кіргізіп қояды деп айтады. Қандай соның намаз бар. Же 3-ші, же 4-ші класста оқыған бала сабаққа жолдың ұзақтығы, жандың нөшірлеп жағаннан улам мектептегі оқусына, классқа аз ғана уақыт минут еле кешігіп кірді. Ағайы кел мұнда. Кешігіп келгендерді алақанын жайып тұрып, мұноуыл бамбук же қамыш менен бала қалып, қадимгідей алақанын ачыштыра чапмайыз бар бізде. 5-тен 10-ға шейін чабыш керек. Алақанын ачышқанда, ошонда сабаққа кешікпей келіп қаласың деді. Ал қорықпай тұрып, сіз мені ұра албайсыз деді. Сен емне деп отасың балақай? Жоқ, сіз мені ұра албайсыз. Ұрғанға алыңыз да жетпейді. Мында біздің тілмен айтқан дұқыңыз да жетпейді деді. Қант? Ушинтіп еле. Ұрың деп алақанын. Бірақ сіз ұра албайсыз. Емне ұра албайым деді. Емне ұра албайым? Ұрам еле. Ұра албайсың, анткени пайғамбар айтқан. Ким бағымдат намазын жамаат менен оқса, ал Аллахтың қарамағында болады деді. Мен үйден мешітке шығып бағымдатты жамаат менен оқып, көбірек зикір қылғаныма байланышты нөшірлеген жағымға қалып кешіктім. Себепсіз қалған жоқмын. Ем ұрың деді. Бұл сөзді ұққанда ағайын қолынан қамыш балағы түшіп кетті. Аллахтың қарамағында. Biz ушул 5 бюртуган менен 5ке киребиз иншалла. Ошол үйүбүздө ошол намаз деген 5 бюртуган дайым тикеленсин. Бар болуңуздар. Амин. Аллахумма иннака афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахим би рахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.